ala fala hia tuke mga hoa whiawhi nei, hane he to tūru a tau wala tala tutupu ke lata ia moi a whiawhi. Ko e hawhleile he whaitapu kua maile ne whanonga mai e whakatunu whono he Northern Territory ha Australia, lilifu ko Mark Monaghan ke he motu mai hana tangata lang matai tuhi kupu ko Mr. Russell Keith. La he mahuenga e whakawhituianga he whono e ke pule Niue mo Northern Territory ne kua whakamori mai he tau ua a whitu. Ha koe tatai e tau whakatu whono ne whakangahua e tau whono e ke pule ne ua. Hanei e tau walatala ia. Koe whenonga whakamua hanei he whakatonu whono lilifu Monaghan ki Niue. Koe ka kano he hana whenonga mai ki he motu ke kisia mata whakawhelewea mo e whono ki pule me matakaunga hua mo asi hake whakawhetuianga he tau whakatu whono ne ua mai he tau kua mole. Mea ke a BCN News ke whakatutala mai whakatunu whono lilifu Monaghan i niawhi. Pehe mai a ia la he mahuinga e whakawhetuianga he tau whakatu whono ne ua, kua mea ke ia ke kisia mata mai whakatutala mai whono ki pule ha Niue ke he whalua taunga hua he whakatu whono ne ua mo e Northern Territory. Pehe mai whoki lilifu ke BCN News, kua whai ngaho whoki he nakai mātutaki atu alau tōru mo Niue, ha koe ngao ko visi hongfulmahiva kua lauia e lanolangi he tau kua mole. Ka e lahi hana whiawhia kua mai ke whenonga mai ki he motu mai ki sie furuala mai mawhanasia he tau tangata mai taunga hua kua whakataka e whakatu whono ki ai. Amana kia ia kua whakatu mau e taunga hua he motu ke mawhala, pihia mai whakawhetuianga mahuinga he whono ki pule Niue mo Northern Territory. Tō whenonga te whakatunu whono mai hana langmatai hea whaleile he whahitapu nei. Ko e tau whakakoanga workshop hangawia ki he Right to Information mo e Open Government, ne hoko me paua ki e whalua tau pulotu mai he tau motu ke whakatutala ai me tau takitaki he motu mo tau whahinga hua he whakatu whono he whahitapu nei. Hanei Saraya Mangawa mo tau walatala ia. Ka mata i nia whi tau whakaholoanga he ofisa, he loea, he whakatu whono, kau whalataha me mtakau UNDP, mai he motu ko Samoa, ke he whai whakakoanga, ke lata mai tau lilifu he whono ki pule, tau takitaki whahinga hua, mai tau hukui mai he tau takitaki maanga. Koe tau whakakoanga nei, ne whakahingoa whakapālangi, koe Open Government and Rights to Information, ke i loa e tuanga he motu me whakatu whono ke he tau tonuhia he tau tangata, ke kumi atu ke he whakatu whono, ke maua mai e tau hokotaki, po ke tau mena, kua lata ke iloa he tau tangata, poko lau tolu e tau tangata whakapuloa tala. Kua mai ke whanonongo ai ki he whalua tau whakamatalaanga, mai he tau ofisa, mai he UNDP, mai he ofisa Ombudsman, mai he motu ko New Zealand mo Australia, sipihia whoki mai tau tangata whakapuloa tala he motu, mai ofisa mai he UN Pacific Regional Anti-Corruption. Mai he taha whakailoanga UNDP he pungi nei, pehe mai e talahawanga ha Justin Kamupala, koe pulo tū loia he whakatiwhono, koe tonu hia he tangata ke iloa, mai mau e tau whakaholoanga whakatiwhono. Ha koe mena nei kua mai ke whakaholo ki mua e taunga hua he whakatiwhono, ke mau e tau tangata e a taina, ke whiwhiri halo tolo e tau mamanga he taunga hua he whakatiwhono. Koe whalu he tau hokotaki mahuinga he whakatu whono, tunga tau papa whasiwhasianga tupe, po ke tau hokotaki mai he tau matakau sivi tupe, po ke tau hokotaki langataha he tau mai he tau whahinga hua, na kai muka ke maua mai he tau whahinga hua. Koe amane ke anga he tau whakakuanga nei, ke ilo e tuanga he tau whakaholoanga he whakatu whono, ke whakataka he tau whakaholoanga he tau whahinga hua, ke iloa he tau tangata me tau tangata whakapuloa tala. Kua ka mata whangahua he ue whae tau pukua maare, e tau hiki anga ke he tau tupi maua he tau matua whakau mo e tau whanau. Kua whakamori mai he pataanga he tau whahinga hua mai tau tangata, ko e tau hiki anga nei. Kua marikisi hake e tau tupi whakau tōrunga furu e tā la, he ua e whae tapu, mo e marikisi hake e tau tupi he tau whanau, ke he hongfumari mai tā la, ke he taha e kuata. Koe tau matua whakau onunga furu ke onfumahewa e tau maui, to maua e lau tōlu whae seo whang furu e tau tā la he ue whae tapu, po ke onfumataha e a whae seo tā la he taha tau. Koe tau matua whakau whitunga furu ke whitunga fumahewa e tau maui, to maua e lau tōlu whae seo limunga furu e tā la he ue whae tapu, po ke onfumataha e a whitu seo tā la he taha tau. Ko lau tōlu e tau matua tupuna waulunga furu e tau ki longa, to maua e lau tōlu whae seo onunga furu e tā la he ue whae tapu, po ke onfumataha e a whi hiwi seo onunga furu e tā la he tahe tau.
Koe tau whanau to mou e lo tūlu tahe seo e tā la he tūlu mahina po ke langa wha he tahe tau. Koe tau marikisi nei ne whakamōri ki ai mo e whakailoa he pale mia Dalton Tangilangi ke he ana whakamatalaanga he aho puli whakamotu he mahina kwa Māori. Kua kamata tuai e tau mga hala toa wha he mahina nei ha Novema ke he aho ua he whahetapu kwa Māori. Kua fuafua ke nā kai po ke tahani e a whākalauia e mūtu ko Niue he mga hala toa wha nei. Si hanei sarai mga o meto walatala nei. Tala hau mai takitaki he whahinga hua fuafua matangi ko Rosie Misiapo gen PCN News he whahitap ko mole. Tō whai hata ki anga Tropical Cyclone Category 3 po ke tokolunga ka whanowiko ki he tau atu motu he Pasifika. Kua whamawhana atua ia ke nonofo mai mautau seuse. Koe tō nonanga ki mua, linga nā kai po ke tāhe toa whā kalawia e motu, ka nā kai ke lala he tau whakataitai nei ki he tau atu motu Pasifika ke whahi lalo, kua fuafua ke mga hala toa whā nei ke moa honga fulu e toa whā. Kua nofo e motu ke hata ki anga la nina he mga honei ato hoko atu ke mahina Februari uafu me uafuru matoru he tau ka hau. Pehe mai Rosie koe triple dip hanei he la nina mai he tau mga hala la nina he tau uafu me uafuru me uafu me uafuru mataha kua mole. Koe tau fuafua mai he la nina ke he motu tokolunga whakatose puke uha mai whakalatalate lauia mai he tau a whā. Pehe foke Rosie na kai lauia ke lea motu mai ni he tropical cyclone. Ko mea ke tau oha mamafa tau matangi toa whā ke lea, mai tokolunga he puke tahi ke lauia ke lea motu ki ai. Kua whakamawhana atu e takitaki he Niue met Rosie Misiapo ke he tau tangata he motu ke nonofo, mai mautau seose, mai muitua ke he tau whakailoanga, mai hatakianga he whahinga hua halau tolu. Ko hoko mai tua e mga aho he tau kamatamata NCEA he tau whanau lalahi ao tokolunga ha Niue. Ko ka mata he au tapu he whaitapu ka Māori, katoa e ono furu e tau whanau mai he NCEA level taha ki he hoko atu ki he level tūru. Ka kamata halo tūru a tau ka matamata NCEA. Hane e tau walatala ia. Pehe mai e hangai urwhai anga he ango toko lunga Niue ko Moira Jackson ki a PCN News he whaitapu ka Māori, tau whakao se tau ka matamata ki he au tuloto au taha e te semo. Ko whakatoka tau ka matamata ke he whare tolo i paliasi. Ko whiwhiri he uruaonga anai nasa whare o walu ke takitaki e tau whikau ke tau ka matamata NCEA he tau nei. Pehe mai a Moira, tō whakahoko wholu ka matamata he tau whanau aonga ki New Zealand ha ko nakai no nofo lau tūlu ke motu. Ko mana ko Moira ke whamanatu atu ke he tau mamatua ke matakisi atu ke hamtūlu a tau whanau aonga ka whakanofo halau tūlu a tau ka matamata NCEA. Koe hawha iu me whahita puka Māori ke he whanua aonga i pariasi ne whakahoko e ta whewua laka B-League ke ua ki he tamatakau ne ua koe motu matawhisi. Tōla he makaukau e tau tangata pele ke he aho ka e toka ni e kau tū ke he matakau hata whisi ne kua mua ke he whangfuma wha e tau ola ke he hangfuma walu e tau ola mai he matakau ha motu. Pehe mai takitaki Blesteni he mtakau Niue Rugby League, Zach Smith, ki a PCN News he tau kupenga hila he pungipungi nei, mita ki e whewua lakapi nei he nakai lahi e tau tangata kua Pākia. Nakai la whakamau e aho ke lata mai e whewua lakapi league ki e toruaki ha motu mo tawhisi, ka e talahau mai e Zach toliu e tau mga aho whao sino ke kamata he aho nei. Ko e maheno ko Māori ne hoko mai ke he motu e taha masini hulu fōu ke lata mo e whahenga hua malolo sino. Ko e ultrasound computer system anei ne whakatupe ai he whakatuwhono he motu ko Iapana. Ko a kamata whakaonga ai he tangata hulu he whahenga hua malolo sino me le mone e koloa fōu nei ke he autoloto he whahetapu ko Māori. Pehe a mele mone pese ni kua mau e masini fōu nei, ka e whakaonga ngai ni he whalu mga aho e masini tuai. Koe amana ki anga ke lalawhi atu e tau hulu nei ki he tau whakaholoanga sivi, he tau whanau aonga he motu ki he tau whakaholoanga whamahani ki ai e whahi malolo sino, langa taha he tau, koe tau health screening he tau aonga. Ko whakailoa he whahetapu ka Māori e tau hingoa he matakau langaki, powerlifting ha Niue ko whiwhili ke watua i ke wheua langaki ki he motu nā ko Australia ke manga nā ko Melapone. He mahina nei ha Novema.
Kua manaki e matakau a Niue ke watu ai ki hawhalaile he whahi tapuka hau. Ko whakaloa ai e Lentano Puliosi ko mene sā he matakau a Niue ko Emma Kamupala. Ko tangata whakaako coach ko Lentano Puliosi ko ia whoki taha he tau tangata langaki. Toko ua whoki e tau whana whata mai he motu ka watu ki Australia. Toko ua e tama, le manako haka whaimaho, e trade mo tu. Ko Chrysaline si Penny, na kamata mua i he weightlifting, si switch mea ke powerlifting. Compete i he youth, up to 19 years youth, haka koe homarimla e tau, on 84 plus women's category. Ko ai lani, whaimaho fuke mo tulu he trade mo ia, youth fuke ia, mawhala hai tauhan. Youth men's 100 plus category. Si separate pihia hai to competition. Ko au ko he hopo holo haki teo ke he tau ne ke he master onolima ke whitung furu tau. Ko kamata te ke hai onolima tau ha. Ke he tahi seo lima men's bodyweight category. I lalo he seo lima hai bodyweight. Sika fua hai pōko koe hiva walu. Ko loko ko whakanga ko he bodyweight haka. Si haia mau tūru. Kai toko ue tama i neno nofi Australia ni manako. Kai whakatauri ngai ka hake au ki ei. Koe moua mai na kai tō hingoa halo tūru mu tō hawhanau. Ingoa tō maike mui au ka hake e enta tō ingoa hau close e tōku hau. E tō entry ia. Ka wita mau tōru entry. Whanau ia ni ka hane manako ke o ha ko a whakau e whuke o ke tō mamatua. Ko taria ke laumatai ke tō tungi tō ea whea halau. Siko vitai e tō ea whea mau tūre whakatau. Whakau e whoki ki ha Pelenis Travel. Ko e patron o mau tōru ka Lady Fita. Ko taria ke tau sipihia. Ke tau puhala tungi wala. Pehea e Lentano Puliosi, ko e tūmau e matakau ke whakaako, mai manau ke whenonga atu he awhalaile he whae tapuka hau. Ko whamawhana e tuwhoki a ia ke alo tūlu ko manako ke langa ki mamafa, po ke sivireke mua atu ke he tau whiwhine ke matutaki atu ki a ia. He whaki ke he powerlifting mo weightlifting pia mo e bodybuilding. Tā spoti ka hane ukola hine ki sivireke. Ka ko logo kai ka kwa tokotorong whakahang. Ko e weightlifting, ko mo e whuki te to koroa ha weightlifting, to koroa whūn ta mai saina. Si kua takandi ki he tukitaki mo ne, ai angang taki ki anon ka kua piapite nai sitas. Lai koroa ta mai saina to koroa whū. Si kua kumianga ia ha weightlifting a ke ta whunua, ke kamata e spoti ki ai, ka takahifo na maturu na e moe. Powerlifting mo e sivireke. Si hai e tō mamuna ki angai e tō mtakau ia tōru ia ka hane langa ki mai au he mō whakapāne ka matai ki mtu nei. Siki pēnā hatu tūlo tō walatala tutupu ke lata ia moe a whiwhine, no nofwa moe muruene pō tō liu whiwhia ke whae tapuka hau.